ایوار باش تماشاوان دلال، ایوار باش کردان آناتولیه، روز دم هفته در باس بون، امجارک دن ایوار کدن لمالاوانه لباوانه امجل لبامنه، ایوار و بخیر به همه تفاف از بمیوان خرا ایرو برنامه کا زنده دیسا پیشکش و بکم اومده دکه مونه کیف خوش بن امجی کیف خوشن. از دخاتم دست پیک دا تنگ چتا بینم زمان اون دزانن لکردستان روشالات به کشتن جنا قیزا کرد جنا آمینی چالاکوان هین بردوامن سبیل جور بر جور باجارن اروپا چالاکی هنه کرماقه هرن بشتر بن آلیکاری پشتگری بدن کردن میان روشلات سپاس یادن لعناتولی نوین دیسا جیانکا گران درباس بو ناگیهان اکارسل چاره جوتمه باجار سلیمانه لکردستان باشور لبرمالاخه به دویه گلا لیهات باراندن و قتل کرن دوجی لگند خلق و گولیازی مالبات و دوستوناس وی آلیکارن و حوال بندن و برپرسیارن پارتی و رخستانان HDP'li ona ma cenazê wê li xelka defin kirin ma serê gundiyên Gulyazî û malbata nagihan axar sere saxbe xebereka din bêjin destpêketa dîsa hûn dizanin belgefîlme lêger di sosyal medyada duher ku we bîstibe di belgefîlme lêger ji aliyê platforma Kurdan Anatoliya Avîn pekana ve hatiye çekirin û şîrikê wê jî Fer Film Prodüksiyona wana filma çêkirî filmê leger galaxe di heşta cotme hede li bajarê Düsseldorfê pêşkêşî temaşawanan kir li cûr ber cûr welatên Ewropa rojên dawî heftê roja şemiyê yekşemî belgefîlme lêgerê li sînema were nîşandan kesên dixwazin ser sosyal medya dikanin navnîşana sînema lê bilîze bibînin û herin film temaşa bikin derhenere nimî filmê jî birêz Esin Akgül Güneş û Ömer Leventoğlu ne film 6-8 deqine gereke li ser Kurdan Anatoliyê navî ne nîşan didin ew jî ma bixêr be ji bo jiyana dijîtal û Kurdan Anatoliyê ya dawî jî dibistanên şemiyê li Stockholmê li Gewle û Göteborgê berdewam in dervayî dibistanê jî ekê ye kursên amadekariya üniversiteyê hene li Stockholmê ew kurs bi heta na bi 8 kesa berdewam dike 8 ciwanê me beşdar dibin li Gewle û Göteborgê jî du kes hene ama li ser online li Swêd ji bo her kesî vekiriye kesên imkan û şertên xwe tune bin herin beşdarî qursa bin dikanin ser online bi Vakfa Kurdan Anatoliye ve bikevin tekilî û li ser online beşdarî ve qursa bin jê fêde bibirin herin zanîngehê pêşa roja me ma êvarin be ez spas ez nav vegerim ser bername xeya îro mêvanekî min heye kekê Halil Küçük Yıldız li Danimarka beşdarî bername me dibe kekê Halil tu bixêr hatî Xêr selamet çir dikî tu rindî selametî derma tu xweş bî başî mala tu jî rindî sağ ol mala ta ver bijî kekê em ê îro te du pirtûkê te hatin geştin destê min mala ta ava spas dikim em ê îro li ser va berhemên te sohbet bikinî ez dixwazim di destpêkê de tu xe ji temaşawanên me ra bidî nasandin Halil Küçük Yıldız kiye ji ku ye çi kar kiriye çi karê dike li ku dijî kerem ke Halil Küçük Yıldız ez gundî bulduğum ez çar heft salin li Danimarkê dijinim yani Danimarka dime me karê min kirî elbê derê işte evke minke naberkê mamostayî kir navekê tercümanî kir ekseriyet bi serbest ticaretê meşgul bûm ew karê min ve het nam kir yani ez karên taybet e kekê çima ji ku derket va pirtûkan nivîsandin çima bi kurmancı bi Kurdî
اکا چی یعنی علاقات تو ازویج اسکر بگم تو یک جی نویسکار جکوارا بیرنبونه ای او هیجان تا جکو هات دست به کردی نویساندن نه یکی رو بی مال خراب از برم خراب مال خراب چما که من خباتك بوی زمین بوی کردیه بوی کردان مکری حتی نام پر ایمال کرن کردیش کدام درکت از کردیه گنجی خبر دا یعنی جوانی خبر دا 1968 ناوردا به کردی رو مشغول بوم نا دفترک میو زمانی نساندین جین جمعانه او که yani Kürdi ra imkanı bir zaman pür kemayın tane alfabe bir ders müket yekşi kitaba hinge bir zaman bir vakti Mehmet Emin Bozaslan memuzin derkete piyasa şüphe bitir kitap tunavun ama az Kürdi ra meşgul bum من بإمكانه من هم سر جرامره هم سر yani سر جرامری فرهنگی کردی هم سر تشتیبان من اوت کرد من اوت رفت کردن kelime و گوتن برافت کردن پاشه bana mahmal kırın Kurdi çıma mühime na isal az pır hala isalın pır bir dilişi bum bu vaziyette Kurdan Türkiye ekseri az navim Kurdi az benim ki kurmancı dibin tehlikeli mesela çünkü tabi o Kurdi giyet tekabine lehçe edici tekabine sahibi belki avuk imkanı hizmetirin sorani izmanı sorani imkanı hizmetirin mektep dibistan و üniversite خیانه اما kurmancı vaziyette pır خرابه pır tehlike kılmasına İslam'da Türkiye pır farklı endül gunda var emel gunda ekseri bir Kurdi kurmancı medendikir na kurmancı hama sedi doketi yani gunda izliyorum sedi doketi pinci çeli pinci yani herkes ki tabii lüen haberi kelimen yani bejen kelimem Kurdi kurmancı vanda dona herkes ki pırıcı bir dikine pırıcı com dona yek maksat bu yek şey Avrupa asimilasyon tişteki mühim Avrupa ve Türkiye halk ekçuyu metropola zani Türkiye pırkesi barkırın şuna metropol koç kamazım bu İstanbul'a Ankara İzmir'e az dizanın fark iştikim Kurden lua darna tkazın hem yani Kurd ve Hestani berahati ve avuk naun asimile naun ye ama az zamanı khazouj bir bikin yani asimile naun ebe am Kurdun ve çumaki Kurd javkej pırk şandın nijat perezi yani ırkçılığa pırk şandın çtivan şovanizme pırk şandın avki khaj bir nak ama zmenj bir bikin bu ve zaman primüme boyu milletperveriye boyu minam goti boyu asimilasyon millet khaj bir nake khavanda nake zaman primüme got ki من حتى نابر أوكر خواطة من هون شغلة معون سار زمين لأوروبا جاس مش مشغول بوم یکیجی چما از بخاردم مال خراب یکیجی امکان من زمین بانک زیاده بون من به گنجی خا من به امام حاتب عربی همجی فارسی نویسان از ترکیه جی چوم فاکولتا ادبیات Türkiye Türkçe avkemin daskırını meni yani imkanı meni ki lisar zemin tüm zede bu kardaki zede bu per zede bu az duvji çum avke bilvji çum mesela seminer mamostal Danimarka'ya 4 sala çum 4 sala çum virji yani avkemin لسر گرامر دانمارکی و yani az
از بیم زن من يعني اشتغال من بزمین زیاده بو اما من آک لسر پیخه من اهمال کرد مش کردیه را بزمین را تو هک نکری يعني تو آقافتن تو بویم گوت از بی بکم یکی جیم کرکه من پر از تشویق کرم کرکا بوی کرکا بوی نیوا گوت که ام تشکی بنویسینه موت که من نویسان شو از برم کردی بنویسینم tabii ki Türkçe yazı benimsenim. Na ev ki xabat emin Türkçe yani ama Kürdi ev dest bana pırın az bana mecbur az benimsenime az bana bilmeşune yani bu. Sebep bu. Nizam ev kırna nizam yani. Mala tava gelek kif hoş bum ju gotin enta. Gelek yani em gerek ji Kurdî nivîsandina dev jê bernedenî em zimana xe xwe tu derêne ma zimana me wendana be tune nebe malava keke ez pirsekê bikim em ji şinda derbasa pirtûkên te bin tu wek nivîskarekî kovara bîrnebûnê li ser kar û barê kovara çi difikirî çawaya kovar çawa dimeşe pêşniyarên te çi ne? Vallahi nam kova çavad başı çıkas kas tukhine kas pelala kadar da az ben zanım. Ama az bu ve per memnunum. Takdir dikim iftihar dikim ki dasmada vasıta yani kovar kamila birine bu neye khazak az yardık şu her der ki düğüm Kurdan Anadolu navin dün yani Kurt ki dün mabin ekseri mabavi kerpir meşgulu. Yani 40 kıymetli bizan. Na endi Kurt az bir Kurda gördüm. Naha avik yani endi vakta ki yani av zamana kan bir siyasete bir ideolojiye meşgul duni ma herkes ki rika khaddi pedo şu khazak av zamana dervasba. Na aval kovar dar dekhin xabat ka pir mühim pir giring boy Kurdan boy Kurmanca Anadolu'nun navin dikene xaza emgi piştavaya bigirni boy ve az pir memnunum ama tabii ki kovare aykidin çıkas fede xedo çıkas barada onu ve bizanın yalnız az tek vej bixazım şu kovare ji bir nebune kendi dest rahatı yani dest rahatı ne acil ma rupelek yani sayfa ki rupelek boy zaman zemin yani zaman gramatik bu gramatik zemin gramer tane na al ser pimadik ve na du tane boy zemin hatta set tane yek legarina yek lekolina yek şibakolina legarin çiye akab ser pimadik evin na amedün ki Kurmancı Anadolu navin Kurmancı az zanım ki az berbe min misal ve xabat kiriye az zanım Kurmancı kadime yani Kurdiye kadime yani Kurdiye kıpırt işte xavan da navi kadime ama ameli legarin çiye ev ki na tabi na qalevan nakmaz xazım emil bir nebune cezavana benipsinim programı serve çekin farkı yekşaren ya farkı Kurmancı'ya Cemmel Anadolu navin yajil mesela Hakkari Diyarbakır'a pircara evvel yek farkı dedine peş çava hatta yekşaren evvel be halat ediyorsun ki Kurmancı'ya ve ne başa ev nevenge çim lazım legarin lekolin ji az aviyaji dest bir nebune imkana bir nebune legarin mi gebkini yani ek jer denizinin manha sayfa kavan fakir ama herkesi mesela bir persen bir evenki vaçma vanga gramer vaçın doe vaçta va kelime şu bu yani bana ben ama lekolin kebke از خواستم که اوجد واسطه و gençlerin Avrupa ve Türkiye filoloji dükünün, etnoloji dükünün çünkü Kurmancan ihtiyaç havcıya hay filologa yani filolog ek filoloji dükünün ji runun pırtıştı biber makın. Nam çıkas bir bizan ji evke ji
دستور قانون خانه فیلولوژیه بانه کشت که از بوی بتنه عرض کمه بتنه دخوازمه اون جبه را دریک وک سپاس کیجم نظام من باش هم در باس اولا بیرنبونه یعنی در وای من عمده دکم اولا بیرنبونه جی برنامه ما تماشا دکن وانا نا وان او نویساندن عمل سر صحبت بکنی امنا در باس از بوی من چه سر بیمته از برای تم یک بیم آلیکاریه بکن و سایفاکتش که آما وکر ازتم yani ازتم بخوابتم جرا باش مالا تا هر بشی که کن ده ام در باس بر همین تبنی ده چی بیش از مرا کازو چما دیم بود تا دو پرتوک درخستنه امنا یک بی یک اول رژی برگا کازو چما دیم بود و اونو سر اکرانه او پرتوک جنها کرتا چیروکن کرمانجی کردی حکایتان هاتی خملاندن او 6 روپله از دخوازم تنگ اینفورماسیون بدم پاش شوره بدم تا او پرتوکن تا نووه kültür merkezi ne tam kitap doğru da derketiye merkez alan lukuyni bi wana işte resmi berka ka khaşık u kağız avan kalite avan ji gelek başa nivisi başın çürük ji başın wana çap kiriye malavan avaba em gelek spas dikin az binave temaşawanan kha ناون زمان کردی هزن ما سپاس دکم کی تا و نه حکات یا جو قرطه چروکن کردیان نویساندن او پیشکشی مکریه مالا تا آوا امنا که نه چروکا وی پرتوکه چه وقت دست بکر چند سالن تا نویساندیه چما نهات چاپ کر کرم چروکا بی پرتوکی هن مثلا از بیم که او کازو چروک یعنی بنگه ها کازو از نزان یعنی 1908 من نفساندیه هن یه وقتا که از ترکیه هم yani lem gotle ekseri az belki rapır meşgul ve havis merak amana edebiyat le dora 1907 و 71 72 این زده تر بو هنیجی من هن دست بکر بو ناجی مگود که از بانا بنویسینم tabi بجنوبا tabi او نفساندن کیمایی و کیماسیوان چون من پیشجا خل در باز کرن وانگ بون و کازو پرستکی خره از بدم بوی کازو تاتشتن برسی از بپرسم از نهان دوردا از ناوی چروکا کازو چما دیم بو پیچکر چما پیچکره آغویا ماری کور کچک رواندن ددان زیرنی کرد وحشی لومه که مادونایا به مانتوی رش ای از مرم و نه قرطه چروکن از دخوازم دجمارا بحث اکیب کی کازو چما دیم بو çünkü formata nov garan havala çarpal medyam dama merasim jeraşan got kazuj kija gundiye çuma dindiye kija gundiye meski ne mihime kazuj kija gundiye kazu tunay kazu tunana kazu tunana ama burası ev binge havi ev ki ve hikayeti هلك خا براستيه يعني مثلا چون براستيه ما نوبان görüne او یا الگوندکی جنبگا او بیارا قومیه چون قومیه مینا کرد و حکایت در واستوه او خوردکی لینچ بیه لینچ کرنه نه tabi کار نویسوانا نه تنه مثلا نقله بکن بین که بر چیه ام نه کاره ما ام جوانا چه درسام درخنی و بیارانا مثلا چما مکریه کازو چما کریه ویداری از بره ببیم او
چروکا و اجی او حکایتا tabi evya civaki yani sosyal yani sosyal o civaki psikolojike yani sosyal psikolojike çıma mesela jehri ki da fark kır ve zamani him ağatiye hin zor destiye devlete jir dost destiye devlete rıva gundana ağa jana ağa hem zordar hem zulümkarın وانا هم پشپاز خانه هم بردست خانه هم جوانا پر خا مال قلبالغ مالبات قلبالغ یه سر کسن بکس جار کسن بخدان کسن خزان زور دستی کنه مثل که دو چینا زور دستی یکیه یک zaten زور دستی دولته یک خلق ما بعد را حتی نوریلین واژه این هیه زور دستی کنه ماشی وای زور دستی الوی داره نه برا پسیکولوژی چیه الوی داره هم بردون پسیکولوژی گریان چیه پسیکولوژی گریان گری چه نه گری پس گری پس yani maçıma götü psikoloji periyan yani halkiye ma vardı Türkiye tabi kurtarınak Türkiye bad mevzika mesela ka pır mühime am halki khara dön am Türkiye dön sürü psikolojisi felsefesi yani am her tişki ya ki işte kapişiye de ben gurur amarni ekserici her efiha فیخه جفقارا و جخزانا و جبکاسن هاینن ام بردون پسیکولوژی کردن البته داره مثلا خورده که جسور جهاتی خراویش کرده ویل مری که خستیم مری کشتیه ام مری زوربا اما او پسیکولوژی کریان او یای لینچ کرنه یکیش خیلی لینچ کرنه گوتنه که گوتنه که پشتر سایی در ما لینچ کر یکیش اول خی مثلا بن حمایه ویدا اکتم بیرد گری جوی حزد کری او جراویه بلکی او که معقل بو بلکی احمق بو بلکی فقارک بو عقل فقاره بو اما نالوی داره از خازم یه تزاته بینمینم تزات که پسیکولوژیه yani evvela این پیش حتیم خرد دوی باجر اوج را دوی بر بایی کریاد که فهم کنده بر بایی کرد که دابه اولا خیلی گردوی پاشه ته لینچ کرد ته کشتن yani mevzi باید yani tamaşavanın meddukanın ve Portuke marçkiş kot nakini yani ma tengezi merakın ma bikrin eriş biginin Portuke ma بخوینن ما بخاطر تنگ چتاجی تماشاوانن ما کرد حیزن ما اک بکن ما بخا ببینن که جان او مثلا اکی چیه yani از من دوسه اکاشتا بپرسم مادونای به مانتو رش yani Madonna manto raş çiye Madonna zani Madonna manto raş ya manto be Türkiye zani hikaye Sabahattin Aliye heyecan her ma nava jord zikriye çima yani ev sembolike yani nav müşvet zikriye bu ki ev tişki psikolojik hem sosyolojik evji که خواندن خلک می کردن آناتو اروپا هم پر باش فهم بکن مثلا که ailevi هم بین dişi ülkede yani malbat در باستوه yani halk için mesela lideri mantu yani lideri nazik şuna kim giyiş ver avkukum yani avke yani mevzu bu Madonna sembol alır. Avke de jidun ki nabiş derbasta Sabahattin Ali. Ama her. Yani Kurtçuma vahşi buna ki geldi çürük kata da. Avcı pır başa Kurtçuma vahşi buna. Avcı mesela
لوی داره نقطه که پر اوکیه لوی داره اساس نکرد وحشی بونه لوی داره اساس لوی داره ترک یک مثلا کچکا ترک بلاوکه کی کرد و به اتمری که کرد و خاندوانه کی کرد و دزاوجه وگنی دو اوکه دون مالبات کی لوی داره اوکه دا ناو کسی ناو یعنی بره مواد تشتی بانگ مدی تابی مدی یعنی وانا نه یعنی اوکه حقیقت وان راستی وان جی لپر داره هیه هنو دگوت مثلا اولا میک خواندنی yani xandane datini ji em bin yekî ji em bin ji Silvanatiye ji Sîveregatiye hene pir dîgot vane başî zanî ven bizane mesela rokê hene pir din başî ama paşî dûne eval bi evdira dizavicin mevzî ki van birîxe anî yani yekî jî yani ev Tirkiye gotinî Kurdara gotinî başî rokê çabin warin ببن دوست هوال یا جی یار یعنی موزی نه کردن ماشینه موزی نه تفهم کرد زنی یاری که تب زمانی که سوک نویسان دیه و پرتوکا مرا فهم که یعنی نه حوجه زمانی که چکی زمانی که جواک برا روزانه دجی روزانه بکار دینه تا نویسان دی مرا باشی فهم که یعنی پرانی گوتنن کردن آناتولی ناوین تا دناو چیروکن خدا خملان دنه و کلمن تایبت هنه چتن جدا هنه چتن بای من تایبت تا نقش کریه مالا تا آوا اما وی پرتوکه از ونگ نشان بدم ناو پرتوکه کازو چما دیم بویه تیدا نه چیروکه نه 6 روپله جالی نوه کلتور مرکزی کتاب تا هاتی بلاف کرن جبو وی پرتوکه چشتکی دن بیجی هیا؟ نه yani çteki tu bêjî kemasî zêdebûn bêjim waye na te got ki ziman na tu bixej dizanî pir carekterî ki mesela Kurden me Anatoliye dön ya ji Kurdên doyê ki va zimanî ku hûn den dikin em fam nakinî ez dibêjim ki yani ez çendî bi dest mir hatî kelimek me pê dizanî ew na henexe dixwazek ev erebî jî bin yani veng doye na zamanen va velatana giştik bin tesîra Erebiyeden ma emeş bir nekinî kelimek me ji pir ji Erebiyê de warin ama me çaw kir çi avayî me den kir dixwazek herkes ma fam bike mesela ji sed kelimê du kelime sê kelime fam neke here meske pirske bike ama pir tiştîk fam nekinî dir ki va ne kurmancıyım me esas kurmancı her derki yeke tu ji vê ji min tu dizanî kurmancı her derki yeke çima ki devokî kurmancıyê devokek mesela her derki mesela bi Türkiye re jî mukayese dikim bi Türkiye re mukayese dikim bu ve malumat min ser Türkiye ji pir re yani em bar Türkiye şîve navê me em bidin şîve ya ji axis ve gidin yani Azerbaycanî vane vang navê me ew na zet neş Türkiye'ne vane li Türkiye bile vane li Türkiye ew na jî pir de jara ev de fam nakin ama mixab bin Kurdan tabii ki tu zimanî xey resmî tune li Türkiye îro em vê jî bizanî boy ve akez bêm ki xandin her evalkira duyum ki çendî ve destveratî vanan bixwînin bi Kurka bixande bidin ve xandî jî ma bi deng bixwînin ma Kurk fam bikin ben emna derbasa Portuka tê duyemîn binî havalan rejiye Portuka berka Portuka duyemî wanîn ser ekranê çeroken Hans Christian Andersen bi Kurdî ew jî keke ez vê bipirsim paşa ez agatarîna bidim ew cara yekemîn ez nizanim cara yekemîne çîroken Andersen hat vergerandina Kurdî te hene ne hetana te cara yekemîn te hene li Danimarkiyê evalek nevixe
Hozan Kılıç ya ji Rojan ya ji doz navexane Hozan Kılıç Hakkari'ye ji Danimarka'ya çan çaroken hoşi anasın çan Kurdi kirine evne jihane ama vi ev kirine belki kes ne diye belki Kurden mej Irak'ı yani Erbil'ı servek tu xabata xanat nizanım belki kastüneyi. باش نه تماشاوان عزیز از دخوازم اینم در بس پرتوک دویمی نبونی از دخوازم جبو هانس کریستیان اندرسن تنگ آگاهداری بدم اندرسن نویسکار او هلبستوان دانمارکیه او 1850 دا جدایک بویه لودنسه ل 1850 سال جی لکوپنهاگه وفات کریه او گلک چیروک نوینه هنه وی 156 چیروک 6 رومان 50 لیستیکن تیاترویه 20 پرتوکن گرن خا نویساندنه ته گوتون که او دبن تاثیر شکسپیر هاینه برایان گریم دا مایه او ادبیات خدا دولمندی چه بیه پرانی لسر ادبیات کرکا زاروکان پرتوک نویساندنه یا دنج لسر گرن خانه و گرگ ولاتان گریه لسر گرن جی چوی دیتن لسر وان پرتوک نویساندنه بیوگرافی نویساندنه او پرتوک نوی دنیا دا ده ادبیات دنیا دا یه تن ناسین چروک نوی گلک باشی چلک وردگا نچه جلن کنجن نوین قرال پیرین دریایی بچوک قرالیچه یا برفان کچکا کبریت فروشه وانا گلک بلکی به 23 زمانی دنیای هاتی ورگراندن و همو دنیا تن ناسین که خلیل جی مالاوی آوا جمرا ورگراندی کردی ما هم بخوینن جی فیده ببینن اندرسن دما چیروکن خان نویساندنی چیروکن کلاسیکین یا ناف گل دا فیده دی اونا برفره کرنه لکولین کری اونا دولمند کرنه به ادبیات او ونی هوله بیو شکل نویساندی ام اومده تکن پیشا روشه دا جوانن ما نویسکارن ما روشنبیرن ما زانین ما هنرمندن ما دناف کدن اونا تولیده وی کاری هین زیده پیشتا ببنم ده بیر نبونه دا ما تنگچش چاپ بلاف کرنه چاپ کرنه از اومده دکم هین زیده بن هین زیده جوانن ما دناف وی کاری دا جی بگرن و فداکاری بکن برهمان برهف کن جمعه را بشینم بلاف و چاپ بکن یا جی او بخواب بکن پرتوک او جی چتاکی باشه از نا که خلیل من جبو اندرسن چتاک از بیجم وانانه باش بیجم بیجنی tabii ki Anderson navbari vaçırık nivismanen döneda yekemin yani yekemin jin em bin ki je siftehi daha de reza heştemin da ya ki dünya heştemin de yeki ji Anderson tabii jigar xaji çandi minakta gudin kitabını nivsandına yek wan jil ser İstanbul'e از نه نابی نه بیرم موج خواندی یعنی گرخی سمبولی جی کریه پرتوک یکی جی اندرسن او که نویسوانه که پر مهمه پر گرینگه چما چروکی وی نه تنج کرکارانه یعنی مزنم کرک یعنی بزمانه که بنی او که نویساندیه زمانه که یعنی که hem boy kurka hem boy mesela ama ben sade fakat erkeğe em berdün detaya pırdad kaba detaya pırdakat yani mesela cümle drejin detay yani ben huruk dad kaba detaya ça kurma var garan kurdiye kurmancıya feda xaçiye emjil gore wan kelimen bejem bu kurdi büyünün benifsinin yani taça yek ayekemin ta khas zmani khahin zengin biki be
bir keliman ev ki hoş anasın bu ve pır mühime. Bu pır mühime. Yeki jî hoş anasın hakikaten döne de vakas pratiğin askırın ilk kez zanım na hoş anasın tefrika ve ketiye dest hatta fırtını Çin'e. Çin yani vakas mühim. Vakas ev gitsine onu hoş anasın geçtik sandın yani. Ev tıkın. Yani hak hukuku desvandanı. Bu yüzden bu hoş anasın pır kemin bana pır zamanı ki ben az mamostaydı ki mamostawa ekserimiz klauze küçük ev cerokam pırje hazdikir müşkur kar ev pır dıkan mü vakti vergaran Kurdiye vergaran revi zamanı vergaran Kurdiye yedici adresme da cerok yedine ki ev ki cihan ama bağımın hoş anasın premium bu. Ez beş berdewam dikim. Ez dixwazim yani îsal va çerokê tewînê zimên çend kedî jî ew bikim binivîsînim. Kêmayiyê me tu nakış resm yani me nekirin. Çima zaman new ew kê xast yani nûve xastin gotin ki ew jî ne mesela me bikinî destî zaman dixast ama seferê din em dixwazinî wana yek resma jî şûn bikinî. Baş. Baş. Keke na divê Pirtûkê te da dew sêzde çîrok ne li dawî jî helbestek heye ez dixwazim ji bo ma temaşavanên me bîna tama edebiyata wêjeye bigirin ez dixwazim çend çarîna bixwînim jinika bi hekan va li gundekî hebû jinikek wê hebû him jî mirîşkek niha kirina mirîşkê hek her roj dida yek çend bîstik hatin hejmartin jinikê nedît tu xelîtîn wê bi diqat ew kirin sepetê danîn ser serî xe da rê ew jî weng berdewam dike gelek gotinên gelek xweş û paqij û zelalin li dawî jî ez her axaftinên tehemûl nakim ez dizanim çawa serê xe ûsa bilind kim mîna ku gotî ji kir bi rast şîr rek hemû hekan erd alast bi van ra li erdê ket hemû bext jî ew nebû ew qas neçû û çewt jî gelek tiştekî xut birbêjim kerem ke tiştekî xut birbêjim na tabii ez na dixwazim belkî jî ez na dixwazim ve bi tirkî jî binivîsinim min va ferxiya min dît na Kurdiyê me zimanekî kemçin bênî yani şairanî ye malwê derê mêske mîna şîîra aynî Kurdî ew ya wergeriyê Kurdî pir şairanî yani em bêm şairanî ama nazî meskime bi Tirkiye ve qes heq nakim yani Tirkiye ve qes nêq ew ke yani wana zimana dayîka te di gêne te da Kurdî heye dev ji Tirkî berde tamam yani ji bo wê yani tu tama gehiştina wê bi Tirkî çi qas Tirkî bizanî jî tu nikanî bi serkevî sanî em warin çend salin tu va çîrokina te teng behs kir ama vergera çîrokên Anderson tenge behsa wê bike yani divir da sêzde çîrokên te vergera wan te çawa kir çend salin di arşîva te da hebûn dosya te da kerem Vallahi insanım hen arşivamı da dosyamı da got berê hewin mesela 1985 vakti mamostayî dikirî ama min tabii bana ki ji nûva dest derbas kirin tekrar nivisan yekî jî na ji boî min tercüme kirin yani vergerandin
نه تشتکی وقت پر بزحمته اما او نوساندن بزحمته از این جاو که با تکنولوژی که نوساندن از وقت هست که او این پر زمین ایتنه اما مثلا او چه روکن از چند ماده از گیشت کن تکرار ورگردیدن نه مسئلهش مرا یعنی جبو ورگر پروبلم تنن جبو نویساندن ورگر گرک جوانا کی بینی وی فینانسه بکی پشتکری بکی وی اوجسترا بریفسیده باشه که بگی یعنی اک چوایه یعنی تا چروک اندرسن تا ورگر را کردی کرن جالی مدیا دانمارکی دا یا جی işte جبو yani دانمارکی دزانن تا کارا کی فن کریه تا تکیلی چک کرن پرتو نو درکتن اما یا جی تو بکی تو تکیلی کاغان چکی تو جبو tabii az na او که هینا پر من وان پر برای نکرنه هندی مشاندج kütüphane araç evkera هین ما این اوک نکریه از امن ناش evker بشینی فونتا حوسیانسن هیه از خازم آلیکاری جوان بخازم یعنی ما ون بخازم از دیومی که و خبات من و چشتیک من بساندی ما با آلیکاری وان بگیه مثلا باجان مینا کوبانه مینا قامشتیه یا مینا اربیله yani evkamın Armancamın ki bana ma evne tabi evberedün modest mol fontun yani fonta zamane daik Danimarkiye bana bervej gotun ama bu ve yani az khazım ma evne mesela kitaba evne aynı bir şey nijera ma fedevan alkarivan vadarna bu که میوانی که ما واحد دوران اول ما واحد بجای که خلیل جمره هلبسته که بخونه یا جوابه هلبسته که بخونم نه هلبسته که از بخونم اسنا یاش مجبور از که که از بر نکنم اجبار البسته که حتمی تشت از بخونم یعنی تو دقت که ما کامپیوتر تا ناتا گرتنه نگرتنه دست نویسن تا دا ناف پرتو که نادا چتکه خره ببینه tamam az büyüğünüm ki az bar اجبار را او که بخونم از mesela هینک از نابینم اوی البستان yani تماشاوانان عزیز که خلیل تولی بگر از جبو حتمی پروم داوم که از البستان شتر yani az işte vak mgotu bu de Portekiz'de 13 ekene klavze buçuk klavze gir kasen yaren hev fringo naçe quba qazem beji kince nuyen kral plaskare çıkse kinayi halbat winaya kaçuka buçuka kibrit froş belbel şahbuniya lisar polike linge qazan merek çidike tim rastike jinaka be hekanva او هلبسپوم جوارا پرت خواند او جی چیروکن گلک هجانه یعنی د زاروکاتی مدا ما اندرسن پرتوکنوی مد خواندو بون یعنی بل دبک و پرانیو و بزانه جی لب کردی به کرمانجی آناتولی به کردی هاتن نویساندن این جالی ادبیات و جیدا این تامکا خوشته انسان مره به کیف خوشی دخونه از دخوازم جوارا
تنگ بخوینم اما از نزانم جو کدا دست پی بکم یا جو کدا را بخوینم لنگن قازان لنگ قازان از برا جواره بخوینم دبکو که خلیل البسته که ببینم البسته گو بدن سر البسته وی لنگ قازان لچوله نزکره 14 هکریه تیجی تقص او جاره که دیتیه لپیش باخچکی بچوک او به چپروکا به بویاخ نزیکی ورد کرته دا ناو مرگا هشن او خاشق تا قازلنگک بچوکک رستو بو تا و روژه گرم او خوش آش لوه دخست وک چچکن شاهانه زنگین او مزن او ساعت به ساعت گرده بو روژه که و پلچکن خیم بچوک بروقی او گورک وکرن و کی لدور روژه بچوک او زر او دنو ویدا دو بروسین او قد ند فکری کس دنو مرگه دا بوینه او کلیل که بی قیمت حاکر او خزانه نا او بکیف بو بری خودی دا روژا گرم لوه دنیری گهت دا سر کاکولی از ما دسترایی از درباسه ون بچوک چند پاراگرافا بخونم اره نام تو حکم نکانی بداری باشه این از اوکی بخونم مثل بایا الحزار نسل هفته با کلام که اوکی از وجه را بخونم کرم مسکر من خلقانج درکت ما اوجیل با وانج هواجی تساج ما وج برناکن موتر علی من فورتا یاورم کال پیره گنده مخدان دورتا قطع نگده که 4 سالی نینه خباب ارده توش خورته قربان بم علی آقای لریه بردل که بتن مایه او علیه گرام برده پیش گلیه او قدره مارا خلیه میره فلک خدا پیشیه آخل منی وایل منی از نمام لرودنه از نمام لرودنه لگون دعوتک لگون ده مهی دعوت خلکه علی تونل سری گوبنده پیه راست بند مایه به پیه چپ برخه دایه علی آقای علیه لریه بردل که بتن مایه ترله برای من ناون خیره چخر گرتیه شوتیه ناخره خبر دا کتیه گندا دوین علی کتیه بر موتره آخل منی واخل منی با نزانم خان اولک مثلا سازبند جی ما گل سر من ما بیجی و کلام که من او که خنه دین من او که من هنه بکردی که از نکنم از بر باشه که وحید بجا رمزی کرد رمزی و هلبستا شعیرات کسترانت دخونی اربعی که اوی خواندوشی اوی خواندیه تبزانی اره بایا وی زمانی işte tam o salona او که درخست و میدانه میشین یه نویسندی البر نوات بیری من بو از بخونم چما که من اخه ناید و اوکی دانه از نکنم تابی شوارب درخم اید بردانه از اما من برای بتر نویسندیم سوز دایه از هنش برنبونه رو بشینم باش پکی از دماتا چروکن اندرسن ورگراندن کردی تا جو وقفا اندرسن یا جو مالباتاوی کسیه تو بقى بكثيرة كاتي تيكيلية تليف حقي وان هي تنية تشتا وانا نا تليف حقي هي نا تيكيلية وان بوتا بعمجيت برسيني فونتا خياية مالبات ستكاستنا هي او كي تو مالبات خطنا اوسي اندرسن تو مالبات خطنا يعني تو نزاج تكوكي خناون او كي وانا قلت انكي تليف حقي سربسته يعني تا چند زماني كي دكر تو تلف اوكتونه
ama resmen bana yani resmen kütürlü dari txaze ki müsaade bistini. Yani kitabın wî orijinal da resmen wan. Na resmen ama bana kitap orijinal tunun. Nal Danimarka az bime yani belki sadan evka kitabı veşandına. Pır yani çap kırına herkes ki buraya resim çekirne, evk çekirne ama tabii Türk müsaade bistini ev şiirak da sert başı xandi ev jipir meşhur Cenab-ı Ekam va Cenab-ı Ekam va ben ev ya vakta ki min pir sala berbe ev ya vergeran Kurdi avalna min havun vana ev ki xav başan xana xav vana yani gotin amve çap kini رسیوانه امشاد من پاش او کجی هات گرتین یعنی ولا راهو بوی اسکی خاز او که یعنی سربست اما رسم نه سربست باش جبو مخواست ما تو آگاهداری بدی که دی پیجاروژه دا انسانن ما شاشتی چه نکن چونگی تلیفاقه چشتکی گرانه سربست رسم نه سربستم باش yani insanın me peyam dinivsine jimra peyam jî taybetîten ser WhatsApp'e ser Messenger'e le ez xizan dibe xizan şilan jinco veye li Stockholm'e dijî helbestwana dibêje silaf û serhevkatin ji werakekê Xelîl baş nas dikim ez xizan şilan ango kek Xelîl min wek aşiq Ömer nas dike silaf xestar aşiq Ömer tabii nas dikim aşiq Ömer اولك pır kamraş koydu merhaba sılav şerra nava gedekire xizan Xelîl Ömer kese kek em yedi berva dawî bername xettenî hefta qeme hene tamam hefta qeme hene formata bername me saet dike em 53 deqine em li ser ekranê sohbet dikin wext mina ave heriqî çû tu vekî din çi dixwazî bîjî dilê te çi dixwaze ji pêşkeş temaşawanan me bikî evvela tiştekî ki ez dixwazim zaten min gotin ki kem hîn pişta birnebûnê hîn pir bikin ev yani ev xebata mîna birnebûn pir mühim e ne mühimek yani ki Muzaffer dişine ya ji Elî dişine kî dişine ama bana dixwaze kem textîr bikinî ev pir mühim e yani yekî jî nivîsandinê mühim e zanî tabii lêlekî jî va kanalına va televîzyondan ama bi dest nivîsandî jî pir mühim e me ji jolê ranekinî min bana kiracî hevî dikim ki evvela me jî din ek bîstîn jî ek bûyî zimên ew bikin ew xebatkî dest pê bikin rûpelekê vekin ew dest me de pirin yani em ew bikinî ez yani vayek mikirî ne tiştekî veqes ew ke yani va xebat veqes mühim e ama mixwast destpêkê bikim yani mixwast ki ez ew kil ser pêxe ew wezîfeke li ser pê min e yani ew barekî ser pê bû ez dixwazim ve bînme şûne waya yani keke ciwanan me niha di medya sosyal da di dünya dijital da dijîn dibêjin yedin nivîsandinê tu forma xe qîmeta xe nemaye dev ji nivîsandinê berdana dû fîlm û klîb û TikTok û nizam peyama ketine va gotine te jî li hemberî wan ciyekî taybet girt mala ama şimdi evne geçtik ki nivîsandin ne û tiştî em bînî devkî yani ben yani çavnêriyek em tiştî çavnêriyê tenê ew ki na yani tu bere binivîsînî paşê jî binimînî yani
Yani nefsandın pırım. Yeki kurmancıya jve hele de pır zayıf jarmaya yani hem khazini in mazide be. Ma yani havese ev gelbir gence gelbir mazindun havese xey kurdu xandiye ma hava yani boy verdim. باشه که سپاس دکم لداوی جمره ته چی بیجی یعنی تو چه دخوازی داوی دا جمره به دلی کی فکری بیجی کرم که گوتنن خد داوی بیجی Valla tutuştuk az bir ama daviye miram goti az jvar serketin boy bir nebun enerji boy xabatê te jî boy çarpê jî dixwazim vek tişkez bimtine ez yani boy xej duyum ki ez va xavê xebatê berdewam kim yani dixwazim in pir zêde binivîsim. سپاس مالا تاوا ام تماشاوان دلال از ام دیسا ایرو ساعت کم لباونه ام دیسا هاتن داوی برنامه خواه مخابن ام دخوازن تماتن بردوام کنده فرماتا ما ساعت که ما ساعت خواه چی جکر امه ده برنامه کادن دا ده مجارا کادن دا دی سال بمالا و بنی 2 هفتهشون دا ام به کیف خوشی و دکنی میوان امشتن مالا و بمینن دخیر و خوشی دا ج قلو قرجه دا یه جوبا گل یازو و قرشیر جمرا پیامن تایبات تاتنا که خلیل سپاسی خشت را دکن از بناو چارپل میدیا و برنامه خدنگ و رنگ آنها دلی دیسا جارکدن سپاس دکم تو هاتی تتلا منش کنات بیشتر برنامه کو ایوار باش بمینید دخوشی تا حتی ایوار باش خوشی بد خازم خوشی سپاس ایوار باش